Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Marko Cane. U današnjem klipu pričat ćemo malo o strateškim bombarderima. Uživajte u klipu. Strateški bombarder je teški bombarder namijenjen za bacanje velike količine bombe na udaljenu metu u cilju uništenja na neprijateljeve sposobnosti da vodi rat. Za razliku od taktičkih bombardera koji se koriste u borbenoj zoni za napad na trupe i vojnu opremu, strateški bombarderi služe da dolete u srcu neprijateljeve teritorije kako bi uništili strateške mete kao što su vojne instalacije, fabrike i gradovi. Osim za strateško bombardovanje, strateški bombarderi mogu da se koriste i za taktičke misije. Amerika, Kina, Rusija u svojim flotama imaju strateške bombardere, a Indija je uzela 4 bombardera od Rusije. Najčešće vojne sile kao što su Kina, Rusija, Amerika i Indija mešaju flote, a te flote su podmornica i strateški bombarderi. Te flote se koriste da bi više uništile ili kako već onesposobile neprijatelja.